Akariba kumantura ya Kinyaga wandini ya Bogeta yestigisio na bunge kia Southimenti bachiumiretie kwibuthiria ndaracha bubongwa akariba ibamenetie atongeria bonuntu bokuremwo kinyantere batetheria kaitene okona bombe ombethi munendete babonda bonda amwana akariba libure bachiumiretie ruena kwibuthiria barabara bubongwa ikiraba kwitha bakiwa thirikari nibateaniletie RMCA ona Kinyanga bana bakwe bakuritira mirongo ina rugendo rwa kilomita 500 etha indi bari wabo ngwete kwithira ibakinyela tene matura ni wandine ya Bogeta istinture ya Kianyaga gicigo mbunge kia Southimenti ala mwingi jo shumirite gucia kirandagaca ire gwatithene njira ya kuma rukura gwita Kianyaga primary mwanka kauthine secondary ala kariba bethirite baikubiria migogo kuma maturene jao tena angi antu batiru baika matamigogo barabara jiathithirue na antu baraumau Urande ikithakene turi batu tutiye michirie tukaumari badiuga gitumi kia gushumiria gwa kandagaca iji ni untu nithirite riu gwatikiribo uria batiumbaga kumiri into biao bia miunda eria kinyana gwita skuru ni ugwati akariba bakiuga barone batekira bakwa bakionaga ni untu atongeria bara bathurire no kababutatire bakiuga riu reka bashumirie baichwire ntaira baba kwamba guja tunjira njira yechi muno ya MCA eja tunjira njira tutukumba kwa kandagaca nawe abange utigere atuthirekerie riu ndagaceje ni kunirwa ni ana betu betete skuru igitare ambura ndagaceje igatenderaga sana twana twija rimwe tukaremwe kuna kwatuika ikabindi aciari beje baba unagia aja akariba nkurukini bethirite bakiorotithirie kiaranga bana wa Meru Kawira Mwangaza bakiuga no kakuthurie tura riao bakiuga kwingi wandine winge njira ciao ni karibu ega bakiringithana na cia kwao gitumikira nandi bagite ogwa na MCA wao waronduranira uria bakuona tokate gukinya mathina jao kiringa bana Mwangaza na Kinyaga thana kuwe kabati tutukona kabati kau akugira ikogo tuma batu twichoka tukona ingogi otheria kuthithia ija ore muntu achuka mutundu kendonwa atukuona jana ara utete bona ara bokija ndagacha yakirwe bwata bwa saindi ucio ndagacha yakiwe tetaja utetinya bwakaongo ndagacisi yakirwe ende batio tuture ithakene njira iji yao nayo ni kirema kitheri yujuri meigando aja nonga bikibiki akeshomba gukurukira ku na inyasho na thina inene njira iria gutingaritira ku na ndi akariba bakiuga bo bari mathakene batikaritana bakuma Meru Kinyanga ariongwa kinyokombirwa muuro juju utonagia ukamata ingoko utumirwa gitanda bya byatumagwa tene bigokamata iremene kuntu gutumenye nyigwetereka kogwa na betu ibeta na thina muno kungina kuetithia bonda kumariburu kinyabo bagishumiria kwithondekera njira yao bakiuga gitumi thirikari ya kaunti ya Meru na MCA wao Stephen Bijewe ni babatejanirie ndikira bamenerete miaria ngabana Mwangaza ya rurwa spindi ya 500 itha bakiuga gwitiina rwiro ru gutimerandia witi na mbere kugweteka maturene jao na unto kuona tukibwithire barabara yetu ingwa barabara in the last financial year mwaka wa budget ya yuthiri barabara ya allocated to milioni 5 na mbechi hizo tukomenya na chietire lakini no gangwibwa tukirwa kaende kabati ende ngauria kabati kare inatwitite kithai maendeleo batu turi antu baliburu mbaranga kanikaruwe tutekuona maendeleo ya kwirirwa kabati 500 kilometers twitite tokua kana twitite mama twira tangwe 500 kilometers per hour ngwe unio batu thai ao nio batu nio kilometers per hour thai
lo kilometers farawe anto beto kumaro gero tayaura kumaro gere anabeto batarea Muruki badiuga kulingana njira ya sibitari ya Guardian gwetari thukangi akari baba badiuga bone bethagira bayikurukira kagita komo guchwa motungata tukuregete ka twabwethe kapati kindogo tutia sapati inge itebwethetwe nitugwa ito mweshimua torigane abareye itutumirite kinya mbeche nyinge no ntubo kumba kwetha twirita mbecha twe vijana tuona kinya no bya kuria ikenda turethia barabara ne omibwethia lakini nabwo tutethia atia tuteomba no tuteomba katukuromba thirikari ewe twe mama taweka wira u mwangasha ombe kwethira akibwithia maendeleo yarakuwa kabati kaende kae ombe kwethira kinya nture leburu alele barabara ye amebwethira kwethete atia kubaterie ngabana ate uturetera maendeleo biyewe netere wonka anga netere wonka ontisi mbiyetere wonka kethana mama na biyewe na atwanire na wonka kabanya bara batetere wonka iba kuona maendeleo lakini biyewe netere wonka lakini utoe maendeleo toetatia tukona kiripotera toshewero rekwa rietwa ni Mutugi Kare.